ole thlir tu le ngai thatu song te in zawain Sipai le vek ule juni som pathum sang ni som ni panga ania tuntuma chuanin Israel le Iran buaina te kan ngai thla anga chuanin Israel lamin Iran kha apom hek ngek maya chuanin Iran lampon phubalak tumin an jet fighter 10 Israel an pan ve meka ing polisela update kan mu thei ang hi kanan tar lang ange juni som pathum sang ni som ni panga jing dar ni vel khan Israel chuan Iran nuclear siam na mun pui natan su jet fighter mangin abe Israel chuan Iraq nuclear siam na mun abe thu hi apuanga Bible chang number som ni pathum na le ni linda tranga an lak chu Operation Ming Rising Lion chu kalpuin air strike ki mun som pani vela an nei ti an soya Iranian media te chuan an khopui ber terena po thil puak ring takan thriat thu an puang bok hei US sarkar in Iran nuclear program ti top tura ma alak na le Iran sarkar nen in rem na siama tum na ahlo cham nu lok athleng ani ya Iran hian uranium hi 16% an khifim thei to wangin hun rei lo te an nuclear ral thuam an siam thei to don ni in khovel chu an angai ani ole kan kal thui mai in online manga poisa lo theina cricket si lo mel riat verole dines karthik le tangia zaman te ponin an khel vea iwa in register ringot khanin zathum kha idong thei nga lani hei tunlaya online game si sang sang om towa cricket si adang lam na chu phone pay te google pay le bank transfer mangin a poisa te kha an ron thun dona entinan hei games danga hi chuanin inva in register a in bank account in thunzom khan in account na mi cheng ni khatte po khan lo kat ve the yani amaro chu he game sa ero I chona secure ma I bank account en po khan thunzom la engma in kat turang chi kha a om ve lem lo ani ti chuanin hei cricket si mitam takinan khel towa arin tlak zia chu review te po a thavia wani in register ringot khan iPhone 16 Pro kha idon theina chance kha in yani chu wang chuanin he cricket game si lo khel vela in register khan zathum idon don baka iPhone 16 Pro kha don theina mo mu mai chung khan in poisa kha I thok chuak thei dona nu na pom te tan po khel thei vek ani iPhone 16 don theina ani le nga la chu wang chuan cricket si ilo khel ve don nia download link chu comment section lama kan pine US sarkar chuan he in beina hian a in rol lo thu apuang ve ngal zat boka Pakistan chuan thu chu asiamin he in beina hi mi doi zep te thil ti ani thu le Iran chu full support a pek thu apuang zui Iran chuan natan smuna yan chiana a thlen na sat thu a soi ve bok engpo ni sela Iran hian in nuclear an nei ani chuan in Judah Israelo khoshim shim an ni ya mo Israel tan an hlau thei dona wangin ti hian a beya tin Pakistan lamin an lo tran vele boka India hi chuanin Israel hi kan tran na rin oma US net engpon isela khovel Indopui hi chuak ve thut thei chu ni Israel in Iran na beita Iran in Zionist the US in phubalak na nasatak an tuar don ati tukin jinglam khan Israel chuan Iran ram chu Operation Rising Lion ti kot ne mangin abei chauta a voi khat an vabom chiam trumin Iran sipai ho tulok le nuclear scientist chen khat an thi thoni na hian Iran top official chen na mun te bei le ani Israel hian Iran nuclear ral thuam siam tum na mun pui Natanz nuclear facility Isfahan province le nuai 7.5 meter thuka uluk taka cement concrete siam te bein mei khudum le kang mei a siam na sa le NBC News chuan Israel Air Force te chuan Iran Revolutionary Guard Force IRGC ho tu le Iran Armed Force Chief of Staff Mat General Hossein Soleimani baka Iran nuclear scientist le Iran Head of Atomic Energy lam ho tu lui Dr. Feridon Abasi pothizinga telin asoi I24 Israel News chuan liam na taktur zinga Iran spiritual supreme leader Ali Khamenei top advisor Ali Samkani po atel ati Iran President Masoud Pezeshkian chuan nimin khan Ilam province Iran nuclear plant muntlo in Iran chuan nuclear siam na turin uranium thitfim na kan tho chunzom zelanga kan uranium enrichment ti na tura beitu te chu tu poni se nasa takin kan beile zel do na kan tum kan ti hlo tlinganga malampanin kan kalse lang atiya chumi nu loka Israel chuan Iran in rin lok ma in preemptive strike kina beita thut mayani US chuan Israel in Iran lulul chu an tukdol na hian
khovel hriata kanin rol velo ti in akuta silfai thuai thung chuti rualin US President Donald Trump chuan Iran nena nuclear chungchanga in biakna chu thataka kalpui zela du thule diplomatic resolution manga in remna anlo siamani chuan Iran chu ramro pui tak an ni tur thu a soi rualin in remna kong an zo du lawani chuan thil emaw atleng thuayang ati nualok Israel chu che Putin Iran a beizui ta ani Trump chuan Israel chu a che thale ang called very well ti in a soi zui ani putrama hi chu anin Israel hi chu atran verenga amaro chu India hi chu bin tran le tuklem lawani Donald Trump chuan thil emaw Middle East biala atleng thei ti soin thil hote simple te mayani akhir khan violo ti in Selina Wang ABC News palaizo na achang Marco Rubio US Secretary of State chuan Israel in Iran abeina atel velo thu soin Israel chuan mani inveng turin dikna an neya US be tumtu te chuna taka chanle tan niyang ti in Israel chungchanga America din muna soifia US kan tel velova tun din muna Israel te tan chet ngei na tura kan ngai Iran in US abe turani lo abe ani vai chuan chanlet na chu anasa hle ang ti in asoi ve bok US si anron be ve vai ni jong khovelin Indopui hi achuak lawang ti soi thei big lawani Pete Hegseth US Defense Secretary chuan US Armed Service Committee ma ani min khan BB Benjamin Netanyahu soina chuan aram tan thil ti masa aneya keini point ganram le nam tan ti masak tur kan nei President Trump chuan remna le muna siama du renga khi Middle East Bill region a khan omzenein kan kal renga lawm ti in a hrilfia chuti line Middle East Bill a US Sipai te chu in ral ring renga turin hril anni Iran chuan karkalta khan US ne nuclear ral thum chungchanga in biakna an nei mek a hlo chamani chuan Middle East Bill a US military base te an be tur thu an lo chak chuak to ani Iraq Bahrain le Kuwait drama US embassy staff ho te chu tul big takalo chu in son chuak emaw hori turin an lo hriat tir to bok voin dar som pakhat AMR President Trump chuan a khon bol upa National Security Council member ten White House situation room emergency meeting nein Middle East Bill Israel Iran in karbo ro uluk takin an clearin an soi howang media cameraman phalani don lova media trend ka chuan situation room tramakal tu thlak sakpo nidang angin arem lo ti in an ziah Benjamin Netanyahu Israeli Prime Minister lo nei lo judanam sakei baknei huaisen anga Benjamin nam tha ami chuan Israel mi puiten ne na hetianga Iran an be chiam hnu loka thucha soin vordar siamania Israel chuan du than tur kan nei lo Israel te tana lo omlo thleng theile tur chu ti bawati chiat ani ma chuan kan be chun zum zelang ati cheu mai Iran ho tele a thri hruai te an vorum el ol le ngam in chau ve ve chu hanin khoi nuai mup mai te se aral muang china trangin indona ro pui I hun tiam thlen tirla Mikaela tir chuakin setan aman se ti in khuang pui le khuang te chum chilin lo zai mup to ila ti in duai samin kan lo thlir mai ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai hroi so chiar sarkar chu tun naya juda sa kho achila dumru razual ultra orthodox Jewish te chuan sarkar dan angin juda orthodox so te po inkum ni tal sipaya tang ve se ti mandatory law dan siam tum du lo wangin Netanyahu kai hroi sarkar paina tur ni set parliament a bill putlu chu an soi ho hrep nuwa vote somruk pakhat atanga somnga pathumin no lania chu wangin Prime Minister Netanyahu chu tui takamu thein a sarkar chu a nget to ka sai pui kallai uibo din theilo tiang mai in Gaza war le Iran war chu akal pui chhomuk mupin malampan in akal pui mi zel don ni berin alang Israel Katz Israel Defense Minister chuan Operation Rising Lion nei wangin sipai sing tam takau kirme kan ni thule Israel mi puite chu mun him chuwa in ral reng turin atsa Iran chuan thungrul na turin drone missile le long range ballistic missile mangin Iran chuan Israeli mi puipoi soilo te chen tamna anron bitumin be mai theini in a soya Tel Aviv khopui chunga ral khel dar siren vuakrik vung ani ABC News le Reuters News chuan hetianga Israel 10 preemptive strike manga Israel 10 Iran an be phut mai hi Israel intelligence le Mossad spy te chuan Iran hian nuclear bomb som panga vel thleng siam thei mai na turin uranium thlit fi man lo nei diam to ni in an soi Deni Dalon Israeli ambassador to UN chuan UN Security Council ne na Israeli mani inveng tura theina le tikna anei thule Iran an be na chu khovelin thop turin angen
US House Speaker Mike Johnson chuan Israel ten mani himna tur ngai tua Iran an beina chu an thoplat ti asoya chuti lain Democrat Senate Armed Force Committee member chuan Israel te chu hle theilova zazek zaka boina siam tua apu Middle East biala borok thalo zok a thlentir pha theya khovel chu boina chhum puiten atuama akhu mek lain harsat na le boina le chi aina na satakina chima thenzel tirna tlak ani to lo ani ati Reuters news chon hetianga Israel ten Iran an beita ka wangin khovela oil man chu 7% in ato chodora US dollar rudna ero apung chhosat thung engang takin nge Israel e Iran te hi anin thung rulanga phuba anin lakton zel don a hriat lova ilo clear zel phot mai teang o aziak tu hi city lalrin oma ania engpon isela Israel ta ni chon Iran Muslim aramina nuclear an nei tu riso ave ve bok e mani Iran Sipai Lal tren khatan thi Israel pilot te hian eng jet fighter nge an hol chu eng zan nge thi Israel fighter ka thak an ni vem engma thu chiang ala ri lo Iran Sipai Lal berber te an boral ti ero fin fi ani mithen kan rin dan chon Israel pilot te hian America CMF 35 F15 le F16 rol thanem tok tak an tholu puyani anti etiang do hian sang kha zakwa somriat pakhata khan Iraq nuclear mun puite an lo phin dar to a khamitrum khan an chu chehnem ngang maya a sponsor tu ber friends po khan repair le ai chuan ti in oil makta doi zatam tak man chan len thak kha apoi ti lo zo kani kha hun lai khan Saddam Hussein kha atong akalma ma thina chanchin bumi ten anhan koma arab pho jong thalera sanghong sei nen anin zui du rengota Israel po an he thei si lo an ti thin lo ngai reng ro Iraq hi an lo varo puyem atom bom hian an nei ta khi an lati don ani ti te kha atong du dan ani achang le atom bom kan nei hun chuan ziah ni so bom nan kan mangang ti lam kok do taka trong han tha mai te kha ching tata khati la ya Israeli Prime Minister Manecham Begin Khan tuilo taka mutzan tin ai chuan a tuaring kan turanga ani mai ti in abum chiat tir vekani dak lo khan ngoi reng in siam mi mai sela a thani mai tur tun tuma po hian Iran lam hian trong an tha da lutuka an turta ani mai nuclear program an kalpuila hi chuan ngoi tlat sela Hamas Hezbollah an pui thin da po ti to pri sela an ta na thale zo kang Israelian nuclear site mai ni lovin Sipai Lal lokho po tha tel nga an lo tumani mel Iran Sipai thi te hi an lal hlom le mai General Hossein Salami, Commander-in-Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps, General Mohammed Bagheri, Chief of Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, General Ghulam Ali Rashid, Commander of the Qatam al-Abiya Central Headquarters, Ali Samkani, Political Advisor to the Supreme Leader of Iran, Feridun Abbasi, Nuclear Scientist, Mohammed Mehdi, Terachi, Nuclear Scientist, Iran po hian sa head drone zazet at irlut venga la eng drone te hi Jordan ramvan boru ka lain Jordan le Israel Sipai 10 an lo kap thavek theih ani anti o Iron Dome an nei tlata Israel isu an pon ve hrim ani mo an poi khoi hi har riaw ani Israel in Operation Rising Lion mangin Iran be Atlanta nuclear song bolna le Sipai munte an be Israel chuan an mel maliam ber zinga mi Iran chu a be Atlanta Israel hian Operation Rising Lion tia vu mangin Iranian military le nuclear site chut chiat be pui chu athaka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he am be pui thlaka hian atumber chu Iran nuclear program missile capability baka military infrastructure te chu engma ti theilo tura siam sakati chiat sakani thu asoi he Israel be pui thlaki tuninga ni zang khan tranania teran ko pui chunga Israel strike na awanga bompok ri na satak tak hriat tura omnia soi ani Iran hian ral thuam hla nuclear nei turin malak na akal puyani tia puna meka hei hi Israel ngai dan ani baka US ngai dan po ani thova Israel chuan beya alo volok ngenge to ani kha US lampo in impiak na mga inrem na siampui turin Iran hi anora mase impiak na chuan be sei angra achu atak lawa wangin US po athin rim lea Iran chu rek tur le sipai chakna mga be mai po atum nai dia tarlan te a omani tuna Israel in Tehran laka be puya thak na hi Iran po in aphalova an state run news agency suan Tehran ko puya bompok ring tak tak hriat ani thu anem nget ani Israel military chief of staff suan an ramri zonga inbuat saina engkim pe felvek ani thu asoya an mel ma te chuna taka vo khana thu hriat tir nga lin kan ramron be tu apiang te suan aman sang takan pe ka trulanga kan chanle na chuna takani yang ti in asoi ani
Israel Prime Minister Netanyahu point an be pui thak na chuan eng chen nge a o don ti le eng chena reng ani don a soi thei lo thu tar langin kan na kan zo fel ma chu kan mission hi kalpui ani yang atia Iran nuclear program le ral thum te chu kan be pui thak khian target berani atibok o Israel hi chu an lulul bokan hoi sen boka baka pathian mi hriat pathian nam khan kha an nitlata chuwang chuanin an chena view turang ayani Iran nuclear song bol na nans enrichment through strike mga beyaniya broadcast footage sa alan dani headline mun Israel ina beina hian may khudum chalom lian tak tak khu anasa in thilpuak rithom po aring le ani international watchdog te chon Iran hian nuclear song bol dan chu red line na pel meka nuclear ral thum siam theina athleng to ti an soya tin ram dang te point Iran hian nuclear bomb siam turin ma ala mek ti chu an mu dan le pu dan aniya Israel US pay chu hemi konga Iran vo khana berram ania Israel in bay antum thu alo chak chuak to ma se US in rola wanga che na atran mai lo nuwa Israel chu athu zuk le ta a an ngai man nuwa atakin Israel chuan che ta ron tho zui tak nge ani Iran foreign ministry chon Israel in Iran a be na chu an chanet ngei tur thu an soi ve nga la Israel laka chana pele tur hian dikna chan vo kan nei ti soyin kan ram hum him tur le kan poi soite laka phuba le tur hian mo phurna kan nei ani atibok Iran foreign ministry chon Israel che dan chu ngai dam thei ani lo ti soin US ne na in rem na kong zon la ya hetianga US tho pui Israel malak na chu in biak na nei ti thron op na ani ya a chan le na hi ana hle ang ti a soibok Israel in Iran laka be pui athak na athokat na strike ane ya hian Iran nuclear song bol na telin sipai mun poimo pariat be ani thu Israel military official pakhat chuan Times of Israel newspaper arit he thu bo saila hian Iran mun poimo the engang takati chiat nge ti hriat ala har hle a ma se Iran mun poimo te hi na sataka a chiat rin ani Israel in Iran laka be pui athak taka wang hian ram sang sang roi tu te chon Iran an mi le sa mek te chu film khur tur le Iran chuasan turin thuron an pe bok Israel le Iran in kar boruak chhe puak ke tamek hian indona lian zo ka thlen don em ti chu ngai ven zu yani vele tameka khovel chu ral mon lo na thom lirin a muak ani chhoutran tamek bok o hey India hi chon Israel kan tran don chiang sa atin US po hian in a phatsan arin omlo boka eng po ni sela tun trum poi nei chu a serious a khovel hi chu abuai don ni ina langani amaro chu Bible zirtir na pum tu te kan ni ya heng in dawi chu athleng don ani kan ril rupo kan in siam fela pathian lam kan nai hi apoi mo khop mai eng pon isila thu thar omani chung kan update le don nia tuna tan chuan kan du tok le photang